Iminsi myinshi rero tukaba tukomeje kuba twabasuhuza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye. Na n'ubu imihanda iracyari kwikaraga iza idusanga. Amakuru rero twinjiyemo yacu rero ni amakuru aba ari kugenda avugwa ku mihanda ndetse akikaraga adusanga mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni nyuma yaho Irene agaragaye cyane cyane ari kumwe na Inkindi Aisha bakora ako ya danje, ariko nyuma Irene akaza kuza guporopoza undi mukobwa bivugwa ko atuye mu gihugu cyo muri Ethiopia. Rero iyi ni inkuru tugiye kugarukaho. Rero ndaje hinze nkubwire impamvu Irene yabashije kuba yakanga uyu mukobwa bita Aisha nubwo mu gahinda kenshi cyane. Ni nyuma yaho imihanda yikaraze rero Aisha rero akisanga yarageze mu rukundo n'uyu musore. Rero bikaba bivugwa yuko ko bageze mu buriri, ibyo gutera akabariro bikanga, bikaragaragara yuko Aisha atabyishimiye cyane. Rero ibi byatumye Irene bimubabaza cyane, rero abona ko nta kintu yazigera amukorera mu buriri. Ibi rero byatumye rero Aisha rero yivumbura abasha kuba yatungana n'uyu musore bita Murindahabi Irene, rero uzwi nk'umunyamakuru ugenda uvuga inkuru zigiye zitandukanye. Ngibi byamujijije rero bageze mu buriri. Rero Aisha Inkindi rero ni nyuma yaho Irene amugaramyeho, yarangiza akagarama undi nawe habe no kwakura kuba yavuga, akaba yarameze nk'umutumba. Uyu musore rero byamuhaye ishusho y'uko rero atazigera amuryohereza no mu buzima bwe busanzwe, birutwa rero kuba yamureka ajya kwishakira abandi. Rero ni naha dushoreje inkuru yacu. Komeza gukanda ku ibuto ya subscribe, wibuke no kuba wakora ku nzogera. Reka mbabwira ati naho ubutaha.